Kei te kōrero o tētahi whānau Māori, kei piripane e noho ana mo te kino o te pā o te Waipuke ki a rātou. I tēnei wānei toko waru ngā tāngata kua mate i te Waipuke nei. I kōrero a Tāroe Black ki a Vaea Kingi i te rānei. Tētahi o ngai tātou, kei te tonga o piripane e noho ana. E kakati ana nā kāina o Marsden, mena he mautere e karapoti nei i te wai. Road closed. Mai te rani rereke ana te āhua o tēnei taone, ki te whenua papahoro ana nā whānau. We were surrounded by an island for a couple of days there. Mai rāno i te praerea Vaea Kingi me tōna whānau kua mau atu ki te kāina, ko te āki o te kaunihira ki aia kia kaua e inu i te wai o te kāina mo te roana o tēnei noho. We actually went out and got a water filter, just, because we've got so many kids in the house, so I don't want to risk it. Whakate tona o piripane i Waipuketia Lismore i te 700 mirimita o te ua i roto i te 30 haora. There's 26 of us on the roof, waiting to be rescued. He whātekau mā toru mano nā kāina i runa tuanui e tatari ana. What we are seeing today is unprecedented, and the advice that we have received is that we would expect things to get worse over this period of time. Toko waru nā tānata kua mate. Mo Vaea mā te tū honohono ki ana uri i te rohe, te mea nui. Yeah, we've been just checking in on everyone and making sure that everyone's okay. A couple of whānau members have been flooded in. Kei te mahia haere te rani i te muritai o Queenie Rani me New Hautewera, e nari ko te aro o te ua i nāenei kei nā puku me te tona o New Hautewera, te ua e haere ana. Taro Black, te karere.